کوئٹہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ چیمبر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حمزہ شفقات ایڈیشنل آئی جی ایڈمن سید وزیر پیش بوتگام شہوار ایس پی سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ صبور و تفتیشی آفیسر جاوید بزدار ہم آمد گسا پیش بوتگ آمد گسا کیسا بیو کی پیش رفت دزگیری و قبر کشائی درگتہ رپورٹ پیش کرک بوتا زانب بی بی گوستگروچا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان بیڑیچا کوئٹہ ڈگاریا مردین و زالبل کوش ویلے نوٹس زرتگ کوئٹہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ چیمبر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حمزہ شفقات ایڈیشنل آئی جی ایڈمن سید وزیر پیش بوتگام شہوار ایس پی سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ صبور و تفتیشی آفیسر جاوید بزدار ہم آمد گسا پیش بوتگ آمد گسا کیسا بیو کی پیش رفت دزگیری و قبر کشائی درگتہ رپورٹ پیش کرک بوتا زانب بی بی گوستگروچا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان بیڑیچا کوئٹہ ڈگاریا مردین و زالبل کوش ویلے نوٹس زرتگ